Go 240. Royal Class. Dan di belakang juga ada NS1 dan NPM1 bosku. Dan ini ada Palala. ANS memasuki Terminal Bare Solo. Firkansa 66 dengan gelar Tuan Muda yang ditunggangi oleh Bang Des Piandi. Ini bus NPM Sultan Class. Assalamualaikum bosku, bagaimana kabarnya? Admin mendoakan semoga sehat walafiat dan yamin. Siang ini admin kembali hunting di dalam Terminal Bare Solo untuk mencari informasi seputar bus akap Padang Jakarta, yang mana bus tersebut berangkat dari 8 kota besar di Sumbar seperti dari Payakumbuh, Bukit Tinggi, Batu Sangkar, Padang Panjang, Lubuk Basung, Pariaman, Kota Padang bosku, dan Solo. Semua bus tersebut akan masuk ke dalam Terminal Bare Solo ini untuk menjemput penumpang seperti ini dan check in, melaporkan surat jalan, selanjutnya langsung menuju Jakarta. Bagaimana informasi selanjutnya? Yuk kita lihat bosku. Tuan Muda. Mr. Always E05. Wow, Firkansa 45 Ambon Manise. Jadi semua anak mania dan YouTuber 3 provinsi Sumbario Jambi hunting di lokasi ini bosku. Ini untuk menjalin silaturahmi bosku. Firkansa 32 Bulu Depok. Yo. Sembodo Sweet Kombi. Wow.
Putau Sagana. Giliran. Giliran sa Pulen sa jam setengah lain. Boleh capek ni kan bang. Takak. Dia takkan. Dulunya pada palalan ada. PM tu. Tumben capek. Makan bajamba kah? Cik berdua mungkin. Go! 240. Oleng bos! Mantap! Wis, gilo. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. What was left over, like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And all the doubters that is young downers. I swear to God they all let me down. I always wanted to wear the crown. I'm off at these f***ing clowns. They deserve it. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. Lambe namanya sekarang lah. Nasi sudah selesai ya. Go. Buka dapur dia nggak bos? Makan berjamba. Oh, makan berjamba. Soalnya lagi stay awak. Tak dulu lagi. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these f***ing clowns. For all time they deserve it now. It's only worth it if you work for it. Go. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. Wow.
Badil. Pembagian baju mania. Nanda 2XL. Nanda. có trở lại mà qua ada nama Jepri tuh. Tungguannya jadi. Cie 2 3 sampai 5 6 7 8. 8 perusahaan ada di sini. Motong ya, motong ya. Nah, ligat. Wih, kudu gadang. Ah, ligat. Baru Kak. Ambil video kamu sana. Ah, 1, 2. Qua, kok lah jalan mas? Kerja tadi sudah jalan. Bus terbaru dari PT Transport Express Jaya Nopil 59. Kasih Om Reddy. Bajakuan Om Reddy ya. Lali lah. Alah. Ayo keteh dulu. Aku pemilik. Jadi Nopin 59 ini Nopin terbaru ini. Gelarnya Bungo Galeh. Wow. Masuk. Hahaha. Jadi ada beberapa namanya yang mampir atau menumpang dengan bus terbaru ini bosku. Ini mesinnya Hino ini. Wow. Mana di bawah banyak. Hah? Yo, Virkansa 19.